Oh, what a busy day. Kari ta jam dam nang alang. Puja ta kuri du nang alang. Narendra Modi phanta happy birthday wish du nang alang. La penan parta thank pirong te idu nang alang. Pini kali denta patumi. Mai per theta asondo. Oh, Biswakarma puja. Ahok pet ke itum karbiya tuma dhorom long ke la posona puja ke ave dianta. Lake keng sangaso puja di lasi klaim dun dedet sita chok le bihu hut kunat ne akar bia tum tawar long ka churung dun hut ke klaim thabare klaim dun angne potum du sita menon labang so Biswakarma puja kar bitum ka talan dun hut ke pu bang we bonanta pu dun bang ave nang kokji athe labang so arni ke chana ke wa chudun lokji lasi Biswakarma ke ingchen arnam lopu lasi tum kar bi hong hari tumaron long ta ingchen arnam do lasi hulo bangso arnam ke tim puhen lo lapen la bangso se bang dongka muka mahawara long arkli lo lapen arju dun long lo lasi pining bang ke gosonji nenta lasi Biswakarma puja po alar bang ke gari motor ke do hemalong ana bang ke tima se ler klirong asonte ilitum karbiya dhorom ta खेलान प मगली मको साथे मुझे ये बताओ तुम्हारे बर्थडे में तुमने किसी से जबरदस्ती गिफ्ट मांगते हो क्या नहीं ना Indek ko son si itum ta give ki bidun ining kang sampo. Banyak kong tur hams nang kehang bulute. Prime Minister Narendra Modi a birthday atumi. Prime Minister la pon aja kong kithelo Biswakarma puja ta atumi parno nong le dead an. Sir ji, video थोड़ा late हुआ है. But anyway, happy wala birthday to you. Ang hoi penjo sera ko na. Tirthe ke dua son pong theko. थोड़ा simple rakho. Prime Minister Narendra Modi a birthday arni si is on world record ka salam ji phan lang itum chi siglu lasi itum kadu kawe phananta theng piarong nang pa itoilo I mean department amuni itum phan mesen lo labang ke pirthe ka palir ji phan lo sita mela ke e to mangke la puson lo e pa oi pa sita labang so hormu e pa menang jila lasi labang so theng piarong ke e reng nang ji reng lu potang te itum sa abinta dolong ji lasi ne tumalong bang ke chap arong sinang kele Lapus la so ting pi ipen pareng lo temu chujor long ji tu. Aki joy ting pi galila. Aki joy leke wan sita. Muthe dung te ador so dak jila. Magar jabardasti gift mangna galat hai. It's sobbing time. Atumi arni kang sampor nili theklong lo Facebook along isi a news. It touched my heart. So I want to clear up something. The news was all about Pokhela Lake Thepi. Alang li labang so a news tong alang ki duk ki sung alam si ka chethan ihudi si ke alang li takar biang long long inut nong nang pa chethan klong inut alun se pilo nili labang so alun se pi amen ke dam tang a video long pusita me en pon lo hadari li ki pu bangke labang so alun se pi phan pini arni maduta chini bang ave masapso arni si aku nang pichom pen masapso chodet igdet lapusona bangke kerapun edetji lasi nang li aprang ke long anong ason thot ke non arleng ke the tum long a chohang dun ke long lilu arni wang ke reng ji aphan pulutang te eme thang se che bor iponang po labang ke a hokalam lo athe Bollywood long pusita me lapuson lo inut lunjir ke tok thekser abang phu Santosh Anand pini arni alang phanon ke baduta chinia bang avelo alang li jakong dutte ghur bang ke alang li reng no lapen dome ulo bon system alang li jakong avedet pen abang ke maduta chinia bang avedalo alang li ke tokalun ka thang klong klong anang bong pen ke ek pyar ka nagma hai lata ejirlo bangso alun ke toka bang phu hen lo Santosh Anand alang li phan non au etum ka chini tho bang ke alang li phan Indian Idol long ke phapon pen la jiala bangso ke pha long pen alang li ki duki sung alang bache than pen neha ka kar bang ta alang phan 5 lakhs a check lodun lo jong si ili tum ta Pokhela Lake Thepi ase phan ka pareng thuji pulutang te non au he alun se la pen non au we ahon sere atum lo mic drop ne koda ne kele damde ke chok che do cheta thek la sineli phan dia popusi ning thelo pini leli lama sauswer alam kaning ye pensi nilam the ington nikok lo cardom